Kita bang saya Ngehn Sarawi. Pergi caikin kapaka, caikin kacang Ngehn Sarawi nana cai kapakapakan. Aga sampan cailen mangi. Is Ngehn Sarawi. Da puko. Okay, makak kotore, makak sawa saya. Okay, so you mencaban yung kapanaran what the person in the ministry of Holy Spirit. Jaman watak irokan mapangkasali yung child. Tamen da person. Pwede aramas. Ngehn Sarawi rasonga choyo. Ija mo Ngehn kamu ngoy aramas. Kamu kilkilangnya ikilkilang kamu. Mamo. Chukilang aramas na chop. Mo kamu mangi dami sungsungin da. Chay porpa no. Chay toke kakakon kakakilokaya irong kakilaklang alis elima. Ngehn Sarawi just chukilang pwede Ngehn. Okay ap chay songa choyo. Songa choyo nita ime chay banga school ki. The ministry duetra sabul mata to person chabanga school ki is Ngehn Sarawi the tame pusaramas ani ki metuetra ramas o sabul mata to okay na Luke bayo eo kom ka kunjungiti te bambil kita scripture kan moren met up Luke bayo eo and Jesus being full of the Holy Spirit he returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Okay, dami ko sa Wasa na story with Jesus katlai baptized rin son baptized. Emasan niya so may kachtasan ng pilo Turkey Ngehn Sarawi. Turkey lang Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi may kachpewe te lale wala ng sapchon pweng Kasongosong. Okay, Ngehn Sarawi may wala Jesus ng sapchon pweng Kasongosong. Kasambal laino kamu yung ngayon matawa. Ngehn Sarawi kapuya yung child ang Kasongosong. Ngehn Sarawi kapuya yung child ang Kasongosong. Hallelujah. Nakasayayar may soja Kasongosong yu. Me ganda ka child me chay soja kakpawedi. Okay? Soja Kasongosong yu. Me ganda ka child me chay soja kakpawedi. Hallelujah. Kayong current. Isaac stilua kachin masani. No temptation has overtaken you except such as it is common to man. But God, okay? Tama ko sa yaso ka Kasongosong yu. Me kelelong marmas chikan sa kelelong. Kara da chachuka kenda dani luwat. Masani so ka Kasongosong yu. Ma, ikos ko sa yung aramas na solang. Pwede makom solang, ijangen me sawasay kamuyo, ijangen me sawasaya, ijangen Sarawi me sawasa, isingokan, walang kot, liyang kot, makaw na uyo tatongki, mes chukin kasi laral poson. Okay, isyunda maras chukin di bata, pagjayakin di bata, apras chukin kasi laray poson, pagkita, raikang pawede Kasongosong kan sang ni sawasan Ngehn Sarawi. Wasa kas ko saya. No temptation has overtaken you. So, Kasongosong you kak the way you get it. Except such is common to man. Ap Kasongosong melelong ukan, elelong me chigos chukap. A chukap. Kay tengkom kelip kilar, Kasongosong weno chocho kelip sabon mo yan special sangaman. Emasani, melelong kamu yan elong karas. Okay, may Kasongosong ki nanak. Me chikan Kasongosong nanak. May Kasongosong ki brab. Me chikan piliang Kasongosong brab. Okay, may pilmang ke me laramas pwegi lamanan suta kano porta. Kasongosong tawat Kasongosong. Kasongosong so cheti. Cheti. Ansa mo kamuyong ay kapayadad Kasongosong email yalati. Okay, so wasa kasaya. Kasongosong melelong kami eso chaka overtake to just kak pe we you get di poi Kasongosong kuwangukan Kasongosong melelong komoyen a common metrikan kanyang alesongan but God is faithful lokaya yo menda but to yay kita ko lama but pragak God lalawat yay ngoy Kasongosong ko dama but God is faithful Kasongosong ko dama bwegi God lalawat pragak wo Kasongosong koros mechele long kot yang milale. Okay? Kot yang milale. Kot masa-masaan kot
Okay, kita la God. Men sa say kita. Okay. Who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but the temptation will also make the way, but with temptation will also make the way to escape, that you may be able to bear it. Tama ko sa Wasa. So tsaka Kasongosong yu me aramasaman kinale me chaikan saikale. Up magchapel Kasongosong coach bangen yata al and potiyesang. Then their kapayata. And so me komu ikot ko siyang kajame sa ulang. Chaip sa pahal. Chara uya kilang Kasongosongan. Achay mata uya chang mayen paigya, mayen buya, mayen sokalalale, mayen dog, mayen kang, mayen nim, mayen kapayada. Inzene. Okay? Mia ngayon Sarawi yung kasayang komu yan sa o. Kasayang ya an sa o. Arma chabandaches betalang il kancha sokalalale. At emilar ni rebellious. Tayo rebellious. Iyasa. Ay tatongkin sa nai. Iyasa. So asa mag-check-in lililong Kasongosong. Kutso cha apit pa ipan masa na ban loy changoy. So mi hoyer ngil ko sa itong child. Mi hoyer ngil yang ko sa ito. Chay so cha kelepla nan sapchono. Okay, na child pang Kasongosong. So Wasa ko sa yame Jesus. Akot tasang Jordan. Truking ngayon Sarawi. Ngayon Sarawi makatreo. Wala. Puweng Kasongosong. Okay? Kasambal kamu yung ngoy. Chaban mangi makot kin pilmen lingaling la wasa koros. Lel Kasongosong ape. Yaramen inte trepel. Okay? Yaramen trepel lus pokon. Ansa magchebang Kasongosong cheban nosa. Cheban chamanda. Chamanda. Jesus a Kasongosong ren chepel. Nan sapchon, nan matubayo. Gita met Jesus bewegidi et a tongi masanen court. Kasongosong silume kodong et a tongi masanen court. So ngen Sarawi me kate ren Jesus o men kasaleta manamanen Jesus on chepel. Mon Jesus avang kot wei patapatak steli e kaperdir chepel. Okay? E kaperdi e sotra anana kola pelopo po makoton wang dor chepel. E kaperdi e kodasanan Jordan druking en Sarawi yo wala. Face the reality. And wala ang Kasongosong ren chepel. Ke Jesus sotra kelgele po asawa chepel ko tong Kasong. E druking en Sarawi. Iuye kaisisol. Ran paisak, pom paisak, chepel koto, Kasonge, nantame mimelaleo. First bat, kayon bak lose, karyaw lose, silu lose, karpo ng walio samalar. Tronlongkan kakela kala kauno. Okay? Imomong kamyong ay chamanda. Niya chapan, osamadja, trukingen Sarawi yit, Kasongosong kami miselim bachay. Okay, aramasaman kin, Mona uya megot Satan o klanglar men litera puede uya kosko sa yak prangkot litera puede uya so pues sokalar lale apano pil masamasan and pop okay mon assignment murin assignment tepela uya kilglang master litera ki child mowa Chukak togi ki child sama child mimina assignment kelala child time on court apana uya tapanak okay kayo karasaba ma kich kam again hoser revival revival week the revival me checking go pana uya ka second us a battle sanga bingin sal jayo pagitangin south kang glorian court me bangang ko to tiata pun sapol makan ni rai ke neupana okay kartas chamangay so chamangay such a bay pwede kisang Kasongosong kamu yung ay chason bayan God
Japan utial, me kapung kapang we are silly, we mentono, but Jacan worry, good child. But child and take away the prangot, as over child dollar. Child ye pepe go way up, schedule such a workla, aramaspan, tubana. Our child enjoy presence of God. God bless us, child enjoy fellowship on God, fellowship on manamano neck. And so me neko, me ping it taseli. Pengitaseli. Okay, maybe kakela kay child ban watchful or aware. Babot o masamasan. Imunchi just token mayor. Again, we masamasan pan attack. Sanga leader ko de lel sinserikan. Karada chela nane kilang a child kasongosong kilang tataw no munchi sipala chay kilang ramas. Okay, kilang ma okay may ban ko sa isansal Cincinnati we ping South Carolina we ping Wichita we ping Mau we ping pokita Ngehn South rainen kailong kang gitail are ping kan chorus miata ada kasongosong songan kawela bekerin court Malibin kauno mega chungat kiyang kitailer songan kawela songan muya chailen pingita chailen kailok chailen soma songan luketo more magchai woro baptize kaduedi. Okay, sika kela kay chail ranwach be wise, be like Jesus. Como yung oy, at assignment nan mamor, chan duwe cha Krais. We ban men ay men duwe la chaki, kom ban fail, porque daigen fail. Ay men duwe la lapen, kay den mamal. Que chaban fail, chaban men duwe la Jesus. Cha, porque ya chami menan utuk, en chaban kunya tatip. Ap maurum pung la ren kocha, trawowa. Sugi sang Krais, og chakak pewedi, kasongosong po ime masani. Jesus pewedi kasongosong ka, pokita etirkilang en Sarawi. Anso me feza kasongosong, eko sayala masanang God. Eso choko soko saya a koyok, eso choko soko saya mekan me pitsambawat, eko soko saya masanang God. So ko sampalen ngeen Sarawi. Jesus got kiyang aramasaman me ipsapal ngeen Sarawi. Karda pona sa sawasan ngeen Sarawi. Makompil mitanan al me ya wow. Ngeen Sarawi kom wayoto wasa. Ngeen Sarawi ka kway kichelto nan kasongosong. Pokitak chay watakatar. Ngeen Sarawi kaitak ngeen Sarawi mimreya sa kasongosong. Ngeen Sarawi ka kway kichelto nan kasongosong. Wasa watawatoy ko sa yayar. Kayong current. Isak silu. Ako sa saya soja kasongosong yung melelong komoy. Kap. Po melelong komoy yan elelong ramas chikan. O ya God can make a way. God can make a way. Puam kasongosong ka and turn into triumph. Okay? Kasongosong ka makin lelong komoy. Lingalingan God ang porta. Lingalingan God ang porta. Imakaritan song kasongosong ak chapo na sa God. Utanan sa kora sa pamilya chal testimony. Ama chay kasongosong ak chal pinapalialan ya chay paikyante. Punsa sa kota chay pukuilale. Utan ke chay ban kinpop. Pwede ikaw no masanir. Jesus masani. Nanso ni sa klemaw. Patong ya. Oy masan kan patong wok. Yamu mo na chay patong Krais. Kedra. Yamu mo na chay patong Krais. Puenta patong ya. Ay masan kan patong wok. Yamu mo na ipan patong Krais. Krais man mi chukulang kaporan masay. Okay? Amasan ko mimre child. Ay malia lay mongyong lilimpakongi. Yamu mo na chay lilimpakongi. Kedra chama-chaman. Kedra kapayata. Okay? Pwede masani machapakongi. Chapang kapayata. Karmay sujo yu watawat taibang kapayata po isa-asa. Uyo watawat. Masanang God na sone wew. God ililisak payo masano. Mier ni chapeng kawaw. Ap kogodo lilisak payo. Akas ko saya masano. Uyara masala. Okay, so Jesus ime masano. Jesus etatong masano ang chapel. Kapere di chapel. Chapel sabasabawi. John langkan pileo. Kakela kala. Kay te pwegi elusap. They pay attention rel. Pokatare sa wasa. Pwede palwaran luwatalar. Emimenan sakchongan. Okay? So chaman. Kay te makililong kasangson Jesus small pam.
Coach Mall Pam Chawatake Storia Ngehn Sarawi Wala Jesus Nan Sap John Wasa me abang Gelepula Pong Chikila Menmonga Anane friend Anane Sawasa Naramas Ekelepla Gaya Kelepla Chepel Klang me Kelep Chepel Kolan Litere Hapelus Weki Manaman in court Ngehn Sarawi Kat Lole Sawasa. Okay, so Holy Spirit is here on earth to continue the work of Jesus. Chaipan wataknan we are real, and so me mon Jesus akat lao. E masani yang warangok mail de ko seli, mai ko lao yawi kapa yawi. Ibang pagren sa mayong kataroto sawa sa pamailo or chaipan watak storyo we are real godi. Ako sa saya risak payo ko kodi. Ako sa saya Ngehn Sarawi chapto punsam bawat. Okay? Mas nang katita maron Ngehn Sarawi kan come upon individual. Makaw no may dong Ngehn Sarawi kan tiata pon labo. And so what matawanan wasanan we are yawo Ngehn Sarawi and so me tiata wasan kapakapo ko Rusia ale. Ral me bukriyak. Puksaraw ko sa yame tongues of fire duwedra umpuling kisiniay mipon mongorel ko reklang seli laba apro rongi lo ko to duwedra ko sandiki ko to patlong lalel. Okay, so aral more kelalta aral more Mwen maramomot sili raban pasang pore on fire ramen John ko sa ya Jesus ramen John. So Ngehn Sarawi ko tungon katete yang child Jesus. May bang ko sa yame, may Ngehn Sarawi. Hap suja Jesus poriye, suja maurin Jesus poriye, suja tatokin Jesus challenge sonogi, chay saik baptize Ngehn Sarawi, chay saik out Ngehn Sarawi. Okay, bui me chay watakacha nan puk Sarawi, ra oimata, ra kuwi sili. Suja me kakawuraldi, ra megila arail poson, and so on. Okay, so Holy Spirit tame kachiton buya. Re child and so what? Nana child mwet, nana child diet, songan buya papa kot. A kachiton katokela. Tame kachay watak nampuk Sarawi me pit et chiatapon Jesus. Audeta Jesus. Wawi. Nan sapchon Jesus. Kasongosong opeweti. Pokita totokan Ngehn Sarawi ren Jesus. Tame kachay katoke. Ministry and Tiwana chaptaren pil warango. Okay, tia taporail, ime wairail seli, ime tatog kinrail, o railar kapayata kuparangot pon sampawat, nana rail mueyo. Apko dolel ki child putina na chay mueyat koirta, kui Sarawi, ime ka chay ka school talalanan, ana pa. Okay, Monty, yatane mau, termo say, wrong mau. Sasakot por. Okay? Porotoran Sarawi, Kiklandawi, Sasakot, Tiptipan, por. To a hopeless life. Ngehn Sarawi, how did we get here? Yamamona child yung sakla na sa Yaki chay, what a pukon din tayo. A child style in mamor, kia child momotso, ew. Pagkita, wasaki somewhere, chay children kapopon ki ECCs. Pweki kamelele me wia wasa toto nan sambawat pa ya mama move of Holy Spirit we wia useli wasakan wasan Sarawikan akichay me gos ko yak chay me bombi ngebo melel ngoy ilaw li sambar yesak silu ayapo sota me pananana kian Jesus ay mor murena kian Jesus ay mor ran silu muri Ngehn Sarawi ya tapo inanay parao pokita iwata katangan ta o main ma melel miya Ngehn Sarawi na tokiya. Okay, so you was I caravana child pan study the person and the ministry of Holy Spirit. Puenan Jesus chang ni wal, a child go to papa ni mare, a child more work sang. Okay, work sang to which I more in deep Jesus say amona chava, but wait the child cocoon in so charan so correspondent. Porque child bon sawa. Sawa sa parailo, and so meruya rai pukon papa kot pun sam tawat. Okay, so Holy Spirit is here on earth to continue the work of Jesus.
He is a person whom we can personally relate to in all spheres of life. Tame koskosoya Ngehn Sarawi iya ramasaman. Ap chandang Ngehn suches chukakkelang. Ap iya ramasaman pueke mia a child more a common mia ikak relate. Takot relate. Tame mimure. Ikin insensuat Ngehn Saraw kan kak insensuat. Ikin beren Ngehn Saraw kak insensuat. Ya beren. Ya. Ikin men mongota Ngehn Saraw kak men mongota. Simen tak a person of Holy Spirit. Okay, ija sutra kilang pueke Ngehn ap chesong atroyo. Nan uyawita jaga bukupuita hanaramas. Okay, let us make man in our own image and likeness. Okay, a child, memor song a child, we are gods. Gods mean sing God. Okay, mia karakter ng God me God kaleptra. Aniki a mia me a serong child. Okay, so it's suka say me. God's the way child me we are with that child and the way try. You say no masani. Let us make man in our own image. So niya and likeness. Pwede kita me koskosa person in Holy Spirit makasali yung child. Wow, what kid way cha God. Ilam kaite God the way child the way cha God ni songay me koskosa child the way cha God ni mia songay japan mina study near child learn next week apagola mia songay me character and God me share on child mia me ekelepki poeki God. Okay, so attributes Holy Spirit has attributes of God. Attributes to it. Attributes to it. Audabani, the momoni. Okay, momoni. Young Bible School. So song is a klimao mese learn nanga schoolo. Okay, chami ban pukata. Okay, the third person of the Trinity, he deserves the same reverence, respect, honor from us. Nan matu riesa kwaluisa tuawo. Ime uya person and sapol machel ministry. Ime uya peker me komu yo ngai pakpaki inan ministry ngona pata. Me ye kowe uyata sapol man ko trombatak. Ari Momona chai wanki kauno, chai wanki Jesus. Ye chamomona chai viluvan wanki Ngehn Saraw me ye young child. And men so say child, but child and kak. Wawe pegar and gocha, nituan kuprang coach. Maybe I'm wrong coach. Pakong ya coach masani yen kui o Jesus masani yang warang korangola watakata yanane kola ayap king kola selling oyari we wana ikoyak ipon so Ngehn Saraw. Okay, ama ikuang kalok to papa ko such a little nita a child more child present our body to the Lord may be kuang kalok tebel minima kama keliselia palinesriga ku kamongabe same matamatao me ngoyo Ngehn Sarawi eo. Ni tuwe namin kawedia likiyo, hi tuwe namin kawedia selina nima. Okay? Gichail begerang kapabodiang Jesus through sawasan Ngehn Sarawi. Tami song ko saya, yeramen likit malialang Ngehn Sarawi. Yeramen pagyo chamatawa me. Ngehn Saraw pan siya tacha beoy Ngehn Sarawi. Makaumip sapal Ngehn Saraw yokot katrayamay. Ngehn Saraw yakin men kawait kitcha. Every details of life. Niximpisy jingan opel pisalapakan and a child more. So momona chaipan matawame. God Almighty, mangi me karusia. He is omnipresent, God Wasa karusia. He is omniscient, God me karusia. Okay. Yet kita koskosailang God mo. Akat kitor Ngehn Saraw ma. Arma chaba manogela kiyongi same reference tayo reference sangan wewe mekchapu katalang ko chama tawa magoti lilap yet kak
Swor we palien kilan tama wiyaw Pompey, swor to Valiage, tama wiyaw Cincinnati. Same God. Ye Ngehn Sarawi. A karantolul makomub sabalo pot long remi. Karadak chagangak tipata na chay malyan na chay nongyo na chay kosay. Chapikin jojo gilap. Pogita Ngehn Sarawi jojo. Lalatra. Okay, so dami ko song ko saya. You remember matamatawa mo God is in heaven. Alone. I mean, he's there. Ayay komi. Chakakrok sang. Wasakis. Nanacha matamataw. Nanacha uyuya. Wasakan me chakolaw dami chay uya. Chabang kiyang Ngehn Sarawi same reverence. Sangan po na sautra. Magja matamatawa mo. Oh, kuch na lang ang mangi me karusya. Well po na sa Ngehn Sarawi. Magkacangkat kacer lale. Ngehn Sarawi yo kakasawi macam yung pong. Sejam mekot panrusangi. Karena sejak aja penaiban. Uya kapakabawayan nila mau da uya saray kanon mau narmas. Ngehn Sarawi yo ken masan lale. Ngehn Sarawi yo kon. Ngehn Sarawi rong. Is me pure heart. Is me among yung anak kolula. Is me among yung murder me anki. Ako sa uya ewa among yung ayo. Makomib sapal, como yung ayip sapal, Ngehn Sarawi milalacha. So, puwegi aja pamponas kiyang quote, wow, reference, wow niki, partisang pokatayi, kajambona sama, miye yang kajasaliwa, a no gidi, a stamp, a seal to our heart. Eso chapan que se kichala. Okay? Kasambal wasaka, Eban sa wasa chay bawe di bijab kita niyay ko sa Jesus bawe di puwegi sa wasan Ngehn Sarawi. Jesus bawe di kaya kitibak mo. Tip Kasongosong. Metchepel wiyayang. Kasongosong siluwa. Kasongosongan eyes. Lust of the eyes. Tama kaglang wiyakila. Amin partisang iya. Flesh. Puwegi amen mga wiyakila tsaka ikaplawa. Flesh. Inang kumpariye chay so judgment inang imo chay kin men kamal chay kin men nenek. Okay? Apo yaki chay bono sa Ngehn Sarawi wasa. Kusayang Ngehn Sarawi. Reference code. Kusayang Ngehn Sarawi. Ngehn Sarawi ko doon sa wasayang kitsa ng Kasongosong magchakilkilang magjawiye matamatawang kapayata. Mumana chakin bono sa kod ichukak rong sanggod. Well bono sa Ngehn Sarawi. Makomib sapal po na sa kiyang the same reference. Pwede kiya kacher wasan amangir o men sa wasay kichel. Kay te kawiyan neni yaw chel and screwed up. Papang kalogi kichel kay te yan. Kay te kachay kochen mo. Ngehn Sarawi akachtuan sa wasay kichel. Nito na tiyata po Jesus wala na sapchon po yung Kasongosong iduwen. Amen sa wasa komuyongoy. Iduwen. Chasukak Ikos ko sa yayar na school kan last week. Pwede como yung ay at soki tipinso kaidak tip kokonin sa uchar. Kajakin matawa me may wiyakas Kasongosong God mall bay. Ichukak warlang po. Ete oso ta wela mangi. O mangi me chana na sawas. Okay? Ko sa yayi. Ko sa yayang my God kisang yama. Okay, kisang yama. Pwede kapayata. Tama kay tiyong kupromoy. Kosay. Ngehn Sarawi men sa wasay chel. Amano indang yayar. Well, imeng chan kiyang Jesus ay maur. Ayaduwa po iuya chama. Okay? Ngenda, ikiyan men. Kiyang Jesus ay maur. Porosonan Ngehn Sarawi. En sa wasay yang komoy sola wiwiyama. Makomuyongoy wiwiya kento klang. Okay, kapag chegin. Kapag kento tuwa chegin sisiyay. Awi men watong kachal chalen matamatawon me. Ngehn Sarawi pa kong kachal na chay weakness. Ngehn Sarawi pa kong kachal o men chan. So say chay machay kaklukur langi. Okay, men so kong kachal. Pati yesang nandame kachay kalip kiyan. Ngalaw de ngil swet. Mga itrate tipan melel. Same thing. Akat doon sa wasay kichayl. Dito na yangi Jesus kola nan sapchon Kasongosong. Or roson niyo. Puegi yangi Jesus.
Jesus bewe di Kasongosong ko. Okay? Hallelujah. Pilmangay. Chay ban inogi daw iban kay sisol. Arkor ngenen dubak yuwale komidi. Akikiklang sili. So chamen loy lang en Sarawi. Yawi sili tami bang kelep kilang parlale sakan. Ap monam ban wiyamo. Ngen Sarawi yang kos ewi. Chaso kay sisol ranwach. Tami to keki. Ischo alan ngen Sarawi sawas. Ischo alan ngen Sarawi sawas. Yuda just sokalalale. Gita just sokalalale. So ibani derma is chumen koskosay rey ya niot kola ibang kosaya ibang pusola mepit kauno karasayang child ngen Sarawi a child companion a child friend nan say lokwat po tatok ngen Sarawi yu tatok lala chela panalota a child por la renkot ama socho ngen Sarawi tatok yang child so say child Japan socho por la renkot Iran. Okay? Kalangan. Hallelujah. Thank you, Lord. Kalangan kiyang kamu sapal mamulimbak. Kalangan kiyang kamu tatakan ngayon saraw na nat maur. Wasakan korusya masami misilia. Korusya may sapali ay kapakap. Saban menrong kawitin ngayon sarawi. Ngayon sarawi aramasaman umiya ministry. Ministry and papa komi. Engkak poita through maur koros me submita me kiyang kamu yarail maur kamu yen wiyala kaun o sangka maur yay kapakap me saban baik ranwat saban muitong en Sarawi en kamaray ki jang ko sa itong git saban muitong en Sarawi en kalway ki tuwisili mabil ng Kasongosong tebil nan mutton rose se soja kakesela bona sa memyang en Sarawi o kam katengkat Kidor puede se kalula, puede se lukuriang kami, en Saraw katlong, au de dat maur, sa muy tang kami en Saraw, kalway kit ranwat, kay buyete ko parang kot ranwat, walang kit wasakan, mukampang katin san salataya, manaman, ulinganin kot, ni marang kaun Jesus, muyat kaun at sang kamor kukulatra. Amen. Amen. Makom katin rongorongnya, debilban mur, comme saik muitan Jesus nanam maur men chang kapakap en lukelong Jesus nanam maur pugdate yang torong en Sarawi ap chase tra out king en Sarawi. Okay, kapakap alasang ya main count Jesus iparti sang komi kamelele mga yaramas te banaman ipagkakam kachin ma kaun te paikan kam kachin kachlong nanay mongyo kom kachin kaunta ay maur sang metkola wiya kiniola aramas kom kachin kupurkien wiyala kalangan kiyang kom ngayon Sarawi kach kitong niya sawasan ngayon Sarawi puyen kakinangi men watak sabon mawamasan kach kitong niya ay poson ni marang count Jesus. Amen.